what I want when I want it. Ok, stigao sam ovde na kampus na AOBG, Američke univerzite u Bugarskoj, koji je lociran u Blagoevgradu. Trenutno je 4. septembar, dan kada će da bude uploadamo novi vlog. Postavit ću ga malo kasnije danas. Prvi utisci su da sve izgleda prelepo. Što se prostorije tiču, u fazonu ste kao wow. Znači ja kad sam stigao i prosto kad sam razgledao stvari sam bio kao vidi ovo je zapravo lepo, nema grafite, nije išarano. Onda sedneš na stolnicu koja nije ona klasična drvena stolnica, nego je zapravo na crna, lepa stolnica kancelarijska. Znači u učionici, onda stolovi nisu išarani, nisu iždrljani, nema zalepljenih žvaka, nego zapravo je sve čisto. Šta? Nećete verovati. Sam fakultet je dosta skup, osim ako ne dobiti neku školarinu. I jesu mi bila već neka očekivanja da i tako i treba da izgleda. Lepo je prosto kada ste u lepim prostorima, osjećate se lepo nekako. Možda zvuči smešno, ali stvarno jeste tako. Prosto kada vidite da je nešto kvalitetno oko vas, imate potrebu da se i vi ponašate shodno tome, tačnije da vi budete kvalitetni u svemu što radite u tim prostorima, ako to ima smisla. A mislim da ima. Kada sam došao, imao sam cimera, Petra, koji je sada prešao u drugi dom, u malo skuplji dom, jer kao ima fazon klimu i sve to, ja ovde nemam, tako da wow, ne, omg, ja inače iskreno nešto, mislim, okej, lepo biti u klimatizovanim prostorima i sve to, ali u suštini nije mi to neki deal breaker i nisam ono u fazonu, nema klime, šta se radim, baš ne briga, ima, nema, okej mi svakako. No, otvorim prozore, uđu mi mušice, uđu mi komarici uveče, ali nema veze, dobre. Nervira me samo što tuš ne možete da pomerite, znači kad ga pustite on samo ide onako fiksanje, ne možete uzmeti onu tuš glavu i da zapravo mrdate, nego stoji u jednom mestu i vi ste kao u fazonu, okej, tu si, dobro, kao da se kupam kišom, samo, kao da ne mogu da nemam kontrolu nad time gde želim da idem mlaz, ali okej, nema veze, to je kao neki minus koji mi je najveći u suštini minus što se smeštaja tiče, jer soba kao soba je dosta velika. Trebalo bi da dobijem cimera, trebalo bi da dođe drugi neki lik, vidjet ćemo. Ja se iskreno nadam da neće dođe, iz razloga što onda imam sobu za sebe. A fazon 2 sobe, dela jedan hodnik koji je dela kupatilo, znači nas 4 ili ako ste žensko onda dođete ovde onda 4. Delite znači jedno kupatilo, tako da ono, to je malo, ne znam, za sad je okej, došlo samo 2. Došao je znači taj jedan lik Kristijan koji je u drugoj sobi i ja ovde, nije došla njemu cimer, tako da za sad je full, vidjet ćemo kad nas bude 4, to će da bude haos. Ali dobro, mi smo muški, nama to manje smeta, manje se zadržavamo u samom kupatilu. Snimao sam dosta, prvo sam imao orijentaciju u nedelju gde smo imali piknike, karaoke, treninge, da se upoznamo sa tim kompjuterskim sistemima, kako što da se radi, mislim kako da registrujete časove, kako da uzmete knjigu iz biblioteke, sve je online. Tako da ono kao imali smo kurseve, prvo da se snađemo kako prosto da funkcionišemo u tom sistemu. I da, onda smo bili i do manastira Rila, koji je tu u blizini, na sat vremena, koliko već. Tako da ono, videli smo dosta stvari i evo vam neka montažica kako je sve to izgledalo. Like we're gonna paint this wall green, like we're gonna do with planet Earth. Oh, you're on a roll, sweet honey. Let's take it real soon. Study hard, take care of your GPA, and make sure to have a lot of fun. Take it, move along. I said we got what you need, honey. Come and groove along. Is a dance, I got the food that's like a man. Riding on the horse, you can whip your bush. I've been in the valley, you ain't been on the bush. Riding on the tractor, lean over my line, cheating on my baby. You can go and ask her. I said Okej, vratili smo se iz montaže, wow, nam se svidala ta montaža, wow. Ako hoćete room tour, možda bude neki odvojen klip, inače ako se pite zašto mi se toliko spava, zato što sam sinoć ostao
do 3-4 ujutru u klubu, onda smo se vratili, u 9 ujutru imam časove, u 7 sam ustao, tako da trenutno ću da legnem malo, da ospavam, pa onda imam filozofiju, uvod u filozofiju. Ako se pitate šta studiram ovde, studirat ću biznis administraciju i psihologiju, to me nekako, ova psihologija, više da bih znao kako funkcioniše tržište, kako funkcionišu ljudi kada razmišljaju i sve to, tako da to bi može dobro da dođe za marketing, a biznis zato što je to kao pare. Biznis. Ne, šalim se, interesantno mi je da prosto vodim neki tim i da budem deo nekog tima i da vodim neku kompaniju, imao sam i dosta iskustva sa takvim stvarima, sa projektima, to je bila Možica, sa projektima i sa online storom i tako to, ako niste znali Zvezno nebo, posteri, zapratite, trenutno i dalje radi, samo što sam ja odustao od toga, tačno odvojio sam se zbog fakulteta, ne mogu da posvetim svoje vreme tome, tako da ono kao sad su nastavili to da rade moje dva dobra druga, što je super. Ovo je bio update od mene, kako mi je, fantastično mi je. Da, što se tiče ljudi ovde na faksu, imate znači svuda iz Mongolije, Albanije, Bugarske, dobro naravno najviše, ima nas iz Srbije 3, onda šta još imamo, imamo Rusiju, imamo Ukrajinu, imamo Ameriku, imamo Austriju, imamo Španiju, znači mnogo ljudi svuda iz sveta i to je prenapo, prosto, ne znam, mnogo je nekako interesantno kada se družite sa nekim ko je iz druge kulture i ko ima druge običaje, prosto je to nekako lepo, naučite dosta toga kroz samo druženje sa ljudima koji možda ne dele sva ista mišljenja kao i vi, ali to je prosto nekako je to lepo, osjećam se da kroz to druženje nekako sazrevam svakako, umjesto da se okružim istim ljudima konstantno. Tu su uglavnom javlja neko stagniranje, tako da dosta lepa stvar u suštini. Da, napišite mi u komentarima ako želite tačno određeni neki klip što se fakulteta tiče, lupam, eto, soba, znači kako sve to izgleda, onda ne znam ni ja kako su neki časovi, koje časove uzimam, bilo koje pitanje koje imate, napišite mi dole u komentarima, tako da mogu da odredim neki kao Q&A, ne znam, sa tim pitanjima pa da odgovaram na sva ta pitanja i da vam pokažem malo još detaljnije, sve. I da, studentski život me čeka i već me ošamario dobro i sad imam za nauk, dobro, to sam već i znao svakako, ali nema veze. Samo četvrtkom ću moći da idem u klub da ostajem do kasno iz razloga što mi je petak slobodan, tako da drugim danima toko rade nedelje, spavanje u 10, ustajanje u 6 i da... Vidimo se u sledećeg klipu, ljudi, ostanite takvi kakvi jeste, a to je carevi i pozdravljaju, hvala što ste gledali ovaj klip. Ćao!